Muri aya makuru yacu ndababwira ko Perezida Tshisekedi wa Kongo ari mu mazi abira. Perezida Tshisekedi wa Kongo ibintu byamukomeranye nyuma y'ubwicanyi bukomeye cyane burimo kubera muri Uvira. Abanyamerika barakaye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutanga agasopo ku butegetsi bwa Tshisekedi kubera ubwicanyi bukomeye cyane burimo kubera mu mujyi wa Uvira. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 batangaje ko bavuye muri uyu mujyi wa Uvira, abazalendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bahise binjira muri uyu mujyi. Abazalendo n'abasirikare ba Kongo batangiye kwica abanyamurenge, batangiye kandi kwica abo mu bwoko bw'abatutsi babaziza yuko ngo bakoranye n'abarwanyi ba General Makenga. Abazalendo bagaragaye barimo gukubita abanyamurenge. Hari za video zagaragaye ku mbuga ngurukana bumenyi aho abazalendo bari babushye abanyamurenge. Ibi byose rero bikerekana ubugizi bwa nabi, ubwicanyi ndetse n'ibikorwa by'urugomo birimo gukorwa n'abazalendo na FARDC muri uriya mujyi wa Uvira, nyuma y'aho abarwanyi ba M23 batangaje ko bavuye muri uyu mujyi. Nyuma y'ubwicanyi bukomeye cyane, ibikorwa by'urugomo ndetse n'ubusahuzi bukomeye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakaye. Abategetsi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanze gasopo ku butegetsi bwa Tshisekedi. Babwiye Tshisekedi ko arimo gukora amakosa akomeye ndetse ko ubutegetsi bwa Kongo buzaryozwa ubwicanyi bukomeye burimo kwibasira abasivile mu mujyi wa Uvira. Mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abarwanyi ba M23 gusubira inyuma bakava muri Uvira. Abanyamerika nibo babikoze. Bari babyumvikanyeho n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwari bwijeje Abanyamerika ko buzacungera umutekano w'abasivile. Ariko ntabwo ariko byagenze. Abazalendo, FARDC ndetse n'abarundi barimo kwica abanyamurenge, ndetse ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo kwimonogoza muri Uvira. Amakuru yizewe yamaze kumenyekana, amakuru arimo kwandikwa n'ibimenyesha amakuru mpuzamakungu, amakuru kandi arimo kwandikwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Kongo aremeza neza ko uyu munsi ku igenekerezo rya 19 umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe ububanyi n'amahanga Bwana Marco Rubio yavuganye na Tshisekedi ubwo yari Davos mu Busuwisi. Perezida Tshisekedi yavuganye na Marco Rubio. Marco Rubio yamuhaye gasopo, yamubwiye yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kwica abasivile, ndetse Bwana Marco Rubio mu gihugu cy'Ubusuwisi yabwiye Tshisekedi ko ibyo arimo gukora ari akamaramaza. Uyu munyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe ububanyi n'amahanga Bwana Marco Rubio yavuganye na Tshisekedi. Tshisekedi wewe yamaze kugera i Davos ndetse yitabiriye inama mpuzamahanga y'ubukungu. Amakuru yizewe aremeza ko ikiganiro cya Tshisekedi na Marco Rubio cyari ikiganiro cy'umujyi umwe. Abanyamerika barakajwe cyane n'ubwicanyi burimo kubera mu mujyi wa Uvira, kandi Abanyamerika batanze gasopo ya nyuma kuri Tshisekedi, bamubwira yuko agomba kubahiriza amasezerano ya Washington. Byanga bikunda ubutegetsi bwa Kongo ngo bugomba kubahiriza aya masezerano, bitagenda bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigakoresha imbaraga zazo. Aya makuru kandi amenyekanye mu gihe ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 umunyamabanga ukomeye cyane mu butegetsi bwa Tshisekedi yari yatangiye kuvuga yuko ubutegetsi bwa Amerika ari ubutegetsi bigaragara yuko budashobora gukemura ibibazo muri Kongo. Hari abandi bategetsi bashyigikiye Tshisekedi nabo batangiye kuvuga yuko Amerika ngo yaba iri ku ruhande rw'abarwanyi ba General Makenga.
Muri iyi minsi rero ubutegetsi bwa Tshisekedi bwatangiye kwikoma Abanyamerika. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko Abanyamerika batigeze bakoresha imbaraga zabo ngo bashyire igitutu kuri M23 maze ive mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Perezida Tshisekedi akavuga yuko Abanyamerika binyegeje inyuma ya bano barwanyi. Muri iyi minsi rero ubutegetsi bwa Kongo burimo gutera umugongo Abanyamerika, ndetse Tshisekedi arimo gukorana n'Abashinwa ndetse n'Abarusiya. Ibi ni ibintu rero birimo kurakaza Abanyamerika, kandi Tshisekedi yarasinye amasezerano ya Washington. Abanyamerika bamubwije ururimi rwemewe cyane rwa politike, bamubwiye ko arimo gukora amakosa akomeye, ariko Bwana Rubio ngo yamubwiranye igitsure gikomeye, anamubwira yuko ubutegetsi bwiwe buzaryozwa ubwicanyi burimo kubera muri Uvira. Muri iyi minsi birimo kwibonekeza ko Tshisekedi arimo gushaka kwiyonkora ku Banyamerika. Tshisekedi ngo yamaze kumenya ko Abanyamerika bashyigikiye abarwanyi ba Generali Makenga, ndetse ngo Abanyamerika benyagaje inyuma y'umugambi wa barikanizasiyo. Abihweza ibya politike ndetse n'amakuru yatangiye gukwiragira mu banyapolitike bo muri Kongo avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiye M23 gusubira inyuma, kandi ngo bari babipanze neza mu buryo bwa politike. Amerika ngo yashakaga kwereka Kongo ko rwose igishyigikiye, ariko ngo bihishe imigambi ikomeye ya politike. Abanyamerika bari bazi ko Kongo izakora amakosa akomeye, noneho aya makosa akazatuma M23 noneho yongera gucakira uyu mujyi wa Uvira. Ni nako rwose bizagenda. Hari amakuru avuga yuko bano barwanyi ba Generali Makenga bazongera kwisubiza uyu mujyi nyuma y'ubwicanyi burimo gukorwa na FARDC ndetse n'Abazarendo. Abanyamerika barakaye, bahaye gasopo ubutegetsi bwa Kongo, kandi babwiye Tshisekedi ko agomba kuzaryozwa ubu bwicanyi burimo kubera muri uriya mujyi. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko Abanyamerika bavugana na M23, ndetse Abanyamerika nababwiye ko ari iturufu irya ku mpande zose. Abanyamerika bagambanye na M23 maze batura Tshisekedi mu mutego ukomeye. Hari amakuru yizewe avuga yuko Tshisekedi nawe rwose muri iyi minsi ngo yamaze kubona yuko Abanyamerika batazamugeza ku ntsinzi ya gisirikare yifuzaga. Tshisekedi wewe yifuzaga intsinzi ya gisirikare, ariko Abanyamerika bamukuriye inzira ku murima. Ahubwo Tshisekedi aravuga yuko Abanyamerika ngo barimo gukorana na zino nyeshyamba bagamije gucamo Kongo ibice bibiri. Aya ni amakuru nagiye mbagezaho. Hari umugambi ukomeye cyane wo gutangaza Repubulika yigenga ya Kivu, ndetse Abanyamerika binyagaje nyuma y'uyu mugambi. Abanyamerika rero nimubona babwiye M23 ngo nisubire inyuma, ziriya ni imvugo za politike. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko bwamaze kubitahura, ndetse Tshisekedi akavuga yuko yamaze kubona neza ko natareba neza Kongo igiye gucikamo kabiri. Abanyamerika kandi batanze gasopo kuri Tshisekedi, ndetse Abanyamerika babwiye Tshisekedi ko natubahiriza amasezerano ya Washington azabona yimbwa yaboneye ku mugezi. Nakabuza rero Tshisekedi agiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Tshisekedi yatangiye kwihenura ku Banyamerika. Tshisekedi yatangiye gukora ikosa rikomeye. Yatangiye kwereka Abanyamerika ko agiye gukorana n'Abashinwa n'Abarusiya. Iri ni ikosa rikomeye rwose, kwereka Trump ko utamushyigikiye, ndetse ko ibyo mwavuganye wamaze kubishingukamo, ahubwo ukamwishongoraho umwereka yuko ugiye gukorana n'Abashinwa ndetse n'Abarusiya. Iri ni ikosa rikomeye. Perezida Tshisekedi ashobora rwose kuzahura n'ibyago bikomeye cyane, kandi Abanyamerika noneho bamaze kwereka zino nyeshyamba ko bazishyigikiye mu buryo bwose.
ndababwira yuko Abanyamerika barimo gukorana na zino nyeshyamba, kandi birimo kwibonekeza ko mu minsi mike cyane bano barwanyi ba Generali Makenga bagiye noneho gucakira ibice byinshi. Mu gihe rero FARDC n'abazarendo barimo kubyinira ku rukoma bakavuga yuko bamaze kwinjira muri Uvira, ndabamenyesha ko baguye mu mutego ukomeye cyane. Ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'igisirikare cya FARDC bamaze kugwa mu mutego ukomeye cyane w'abarwanyi ba M23 ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarwanyi ba M23 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bateze umutego ukomeye cyane igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abarwanyi ba M23 bemeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabasabye gusubira inyuma bakava muri Uvira. Ibingibi rero M23 yemeje ku mugaragaro yuko yamaze kubikora. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira bano barwanyi mwamubonye muri Uvira arimo gutangaza icyemezo cyabo. Yavuze yuko bavuye muri Uvira kandi ko ari mu nzira yo kugarukana amahoro ndetse no kwerekana yuko bashyigikiye ibiganiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zasabye bano barwanyi gusubira inyuma. Ubwo bavaga muri Uvira ku nshuro ya mbere, nabwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zabasabye gusubira inyuma. Amakuru yizewe aremeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye bano barwanyi ba M23 ku butegetsi bwa Kongo nibwongera gukora amakosa yo kwica abasivile ndetse ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikongera kwimonogoza muri uyu mujyi wa Uvira, noneho bano barwanyi bazaba bafite ijambo rikomeye ryo kwinjira muri Uvira maze bakayicakira bagahagarika ibikorwa by'ubwicanyi. Nta kindi gitutu bano barwanyi bazashyirwaho. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika bari babizi neza ko ubutegetsi bwa Kongo, FARDC ndetse n'abazarendo bazakomeza gukora amakosa akomeye yo kwica abaturage muri Uvira. Rwose rugikubita ubutegetsi bwa Kongo, FARDC n'abazarendo baguye mu makosa akomeye cyane. Barimo kwica abanyamurenge ndetse barimo gusahura ibikorwa by'abaturage mu mujyi wa Uvira. Rino rero ni ikosa rikomeye cyane ririmo gukorwa n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'igisirikare cya FARDC. Abarwanyi ba M23 nabo bateze umutego ukomeye cyane. Uyu ni umutego igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi baguyemo. Intare za Sarambwe rero mu minsi mike cyane iri imbere zishobora gutangiza noneho ibitero karundura, ibitero simusiga bigamije kwisubiza uyu mujyi wa Uvira, ndetse Abanyamerika nabo bakazemerera zino nyeshyamba maze zigacakira umujyi. Ntabwo Tshisekedi azabona ibyo yireguza. Abanyamerika bari baburiye Tshisekedi bamubwira yuko abasivile batagomba kugirirwa nabi, ndetse Abanyamerika batanze gasopo kuri Tshisekedi bamubwira yuko inzangano ndetse n'amagambo y'urwango akomeje kuvugwa ku banyamurenge agomba guhagarara vuba na bwangu. Ariko noneho muri kano kanya nibyo birimo kwimonogoza mu mujyi wa Uvira. Umutego ukomeye cyane rero urimo gushibukana Tshisekedi. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, iki gikorwa cyo kuva muri Uvira cyakozwe n'abarwanyi ba M23 kirimo politike ikomeye cyane. Ni politike yo ku rwego rwo hejuru, kandi abarwanyi ba M23 babikoze babizi neza ko ubutegetsi bwa Kongo buzakora amakosa akomeye, noneho ikintu kizemerera bano barwanyi kongera kwisubiza umujyi wa Uvira. Hari amakuru yizewe yemeza ko bano barwanyi barimo kugenzura imisozi ikikije umujyi wa Uvira, ndetse bano barwanyi barimo gucunga neza ibirimo kubera muri uyu mujyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zirimo kureba ibirimo kubera muri uyu mujyi. Ubwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge,
ibikorwa byo gusahura, ibikorwa byo gufata ku ngufu ndetse n'amagambo y'urwango arimo gutangazwa na FARDC n'abazalendo. Bino byose rero ni umutego ukomeye cyane igisirikare cya Kongo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bamaze kugwamo. Amakuru angeraho yemeza ko Abanyamerika bategetse M23 gusubira inyuma. Gusa bano barwanyi nabo bababwiye yuko mu gihe cyose FARDC, Abarundi ndetse n'abazalendo bazongera kwica abasivile muri Uvira, zino nyeshyamba nazo rwose nta kuzuyaza zizemererwa kongera gufata uyu mujyi. Ibingibi rero nibyo birimo gukorwa. Abantu barimo gupfa kandi biribonekeza yuko Tshisekedi kurongora uyu mujyi rwose atabishoboye. Amakuru yizewe yemeza yuko bano barwanyi mu minsi mike cyane bazisubiza uyu mujyi, kandi bazawucakira noneho berekana yuko igisirikare cya Kongo cyananiwe gucungera umutekano w'abaturage. Igisirikare cya Kongo n'abazalendo barimo kwica abaturage. Mu gihe intare za Sarambwe zavaga muri Uvira zari zasabye yuko umuryango w'abibumbye wakohereza abasirikare muri Uvira maze bagacungera umutekano w'abaturage, ntabwo byigeze bikorwa. Abaturage rero bamerewe nabi cyane ndetse bongeye gusubira mu gatunambwena k'abazalendo n'igisirikare cya Kongo. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukorana n'abarwanyi ba M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nababwiye ko ari iturufu irya ku mpande zombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukorana n'ubutegetsi bwa Kongo, ariko ku rundi ruhande zigakorana na bano barwanyi ba General Makenga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye bano barwanyi gusubira inyuma, ndetse n'ibintu byashimishije ubutegetsi bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko zashyizemo umutego ukomeye cyane. Leta ya Kongo nikomeza kwica abasivile, ndetse leta ya Kongo igakomeza kubiba imvugo z'urwango, nta kabuza abarwanyi ba M23 noneho bazacakira uyu mujyi wa Uvira, kandi nta kintu Amerika izatangaza. Amakuru yizewe yemeza yuko bano barwanyi ba General Makenga nabo bemeye kuva muri uyu mujyi kubera politike ikomeye barimo gukina muri iyi minsi. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo buragaragaza yuko butizeye Abanyamerika, ndetse Tshisekedi yanze gukora ibyo Abanyamerika bamusabye. Tshisekedi yanze kuganira n'abarwanyi ba General Makenga, ndetse Tshisekedi yamaze gutera utwatsi ibiganiro bya Doha muri Katari. Iki ni ikintu kirimo kurakaza Abanyamerika. Tshisekedi kandi yanze gusenya inyeshyamba za FDLR maze ngo u Rwanda narwo ruvaneho ingamba z'ubwirinzi. Abanyamerika bibwiraga yuko amahoro agiye kugaruka muri Kongo maze nabo bagacukura amabuye y'agaciro, ariko Tshisekedi ntabwo yigeze abikora rwose. Iby'amasezerano ya Washington ntabwo Tshisekedi yigeze abyubahiriza. Ibingibi rero birimo guhombya Abanyamerika. Ntabwo Abanyamerika bashobora gucukura amabuye y'agaciro mu gihugu kirimo intambara. Icyo Abanyamerika barimo gushaka ni umutekano, maze nabo bakicukurira amabuye y'agaciro. Biribonekeza rero ko Tshisekedi atiteguye kubikora. Amakuru yizewe yemeza ko Abanyamerika barimo gukorana na bano barwanyi ba General Makenga, ndetse ko bano barwanyi nabo bari kuri misiyo ikomeye cyane yo gucakira uburasirazuba bwa Kongo, maze ahubwo bagahindukira bagakorana n'Abanyamerika. Abanyamerika Tshisekedi nakomeza kubananiza, nta kabuza bazakorana na zino nyeshyamba. Kandi zino nyeshyamba zagaragaje disipurine ikomeye, zagaragaje yuko ziteguye kubahiriza amabwiriza yose, kandi zagaragaje yuko zidafite akavuyo, ko nta bikorwa by'ubwicanyi, ubusahuzi cyangwa gufata abagore ku ngufu birangwa muri zino nyeshyamba za General Makenga. Kuba rero Abanyamerika barategetse intare za Sarambwe kuva muri Uvira,
ni amacenga ya politike. Politike burya ni umukino ukomeye cyane, kandi muri politike ibintu byose birashoboka. Muri politike ntabwo umuntu akora ikintu kubera ko agikunze, akora ikintu kubera inyungu zacyo. Leta ya Kongo irabibona neza ko Abanyamerika bashyize igitutu kuri zino nyeshyamba, ariko amakosa Kongo irimo gukora agiye gutuma zino nyeshyamba zongera gusubira muri Uvira, kandi bizaba ari intego ikomeye y'Abanyamerika. Ntabwo Tshisekedi azongera kuririra Abanyamerika, kubera yuko nabo bamubwiye yuko agomba guhagarika ibikorwa by'ubwicanyi ndetse agahagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu mujyi wa Uvira. Byamunaniye rero. Abazalendo ndetse n'abasirikare ba Kongo barimo kwica abasivile muri uyu mujyi wa Uvira. Ibingibi rero birerekana yuko ubutegetsi bwa Kongo bwananiwe gucunga uyu mujyi. Intare za Sarambwe mu minsi mike cyane ziraza rwose kwisubiza uyu mujyi, kandi ntabwo umuryango mpuzamahanga, ubwo ngubwo ndavuga Abanyamerika, ntabwo bazongera gushega ngo batere hejuru maze ngo basabe zino nyeshyamba gusubira inyuma. Aba barwanyi bazacakira umujyi wa Uvira maze ibintu birangire gutyo, kandi bazakomeza no gucakira ibindi bice, kubera yuko Tshisekedi akomeje kugaragaza yuko arimo gusuzugura Abanyamerika. Abanyamerika rero nabo biteguye gukorana na zino nyeshyamba, ndetse Tshisekedi ararya rimenge. Tshisekedi nakomeza gusuzugura Abanyamerika, ibyiwe bizarangira nabi rwose. Perezida Tshisekedi ashobora gutembagazwa ku butegetsi, ndetse biranibonekeza neza ko bano Banyamerika bari mu mugambi wo gukora barikanizasiyo. Bano Banyamerika bakoranye na zino nyeshyamba za M23 bageze kure rwose umugambi wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu, igihugu gishyashya kirimo kuvuka mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byamukomeranye. Nyuma y'aho Tshisekedi yanze ibiganiro n'abarwanyi ba M23, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakaye. Amerika yamaze gutanga agasopo kuri Tshisekedi imubwira yuko agomba kujya mu biganiro vuba na bwangu, bitaba ibyo agahura n'ingaruka zikomeye. Amakuru yizewe aravuga yuko Abanyamerika barimo kurakazwa cyane n'imyifatire ya Tshisekedi wateye utwatsi ibiganiro bya Doha yagiranaga n'abarwanyi ba Generali Makenga. Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze ko butazasubira mu biganiro bya Doha muri Katari, ndetse Tshisekedi yamaze gutangaza ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo azagikemuza intambara karundura, ndetse akavuga yuko azanashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'aho Tshisekedi asinye amasezerano ya Washington, Tshisekedi yanze kubahiriza ibikubiye muri aya masezerano. Amasezerano ya Washington ni amasezerano igihugu cya Kongo cyagiranye n'igihugu cy'u Rwanda. Muri aya masezerano harimo ingingo ebyiri zikomeye. Ingingo ya mbere ni uko Kongo yemeye gusenya FDLR. U Rwanda narwo rwemeye kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe cyose ubutegetsi bwa Kongo bwaba bumaze gusenya FDLR ibangamiye umutekano w'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwanze gusenya FDLR, ahubwo bukomeje gukorana na FDLR ndetse no gutanga intwaro nyinshi muri zino nyeshyamba hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyuma y'aho Tshisekedi avuye i Washington, nta kintu na kimwe yigeze yubahiriza mu bikubiye muri aya masezerano. Ikindi kintu giteye inkeke kandi ni uko Tshisekedi yahise atangaza ko atazasubira mu biganiro n'abarwanyi ba M23. Nyuma y'uko Tshisekedi asinya amasezerano ya Washington, yibwiraga ko Abanyamerika bazakoresha imbaraga zabo maze bagategeka u Rwanda ngo rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Nyamara ntabwo ariko amasezerano ya Washington abivuga. Amasezerano arabisobanura neza.
Kongo igomba gusenya FDLR maze u Rwanda narwo rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Nyuma yo gusinya aya masezerano ya Washington, Perezida Tshisekedi yabonye ko ibintu bitoroshye rwose. Yabonye ko agomba gusenya FDLR kugira ngo u Rwanda narwo ruvaneho ingamba z'ubwirinzi. Tshisekedi yibwiraga ko Abanyamerika bazakoresha imbaraga zabo ndetse n'igitutu maze ngo u Rwanda rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Reka mbibutse ko izi ngamba z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda Kongo izisobanura ivuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Kongo yemeza ko abasirikare b'u Rwanda barenga 6,000 ndetse yemwe irarenga ikavuga yuko bageze no ku 7,000. Bano basirikare b'u Rwanda ngo bari muri Kongo. Izi ngizi ngo nizo ngamba z'ubwirinzi, niko igihugu cya Kongo kizisobanura, kikavuga yuko bano basirikare b'u Rwanda bagomba kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu. Kongo rero ivuga yuko u Rwanda rutigeze ruvana abasirikare barwo muri Kongo, ndetse Kongo ikavuga yuko u Rwanda ngo rukomeje gufasha abarwanyi ba M23 mu guhondagura FARDC ndetse no gucakira ibice bikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko Tshisekedi yasabye Abanyamerika ko bagaba ibitero bikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo maze bakica Generali Makenga ndetse na Bwana Koloneli Nanga. Ibingibi Abanyamerika barabyanze. Abanyamerika babiteye utwatsi, ahubwo basabye Tshisekedi kugira vuba na bwangu maze agasubira mu biganiro na bano barwanyi. Tshisekedi nawe yarigumuye, yavuze yuko Abanyamerika yabemereye amabuye y'agaciro, ariko nabo ngo bagomba kumufasha maze bagategeka u Rwanda rukavana abasirikare muri Kongo, ndetse ngo Abanyamerika bagakoresha indege zabo z'intambara ndetse n'ubutasi buhambaye maze ngo bakica Generali Makenga urongoye abarwanyi ba M23 ndetse ngo bakanivugana Bwana Koloneli Nanga. Uyu nguyu ni umunyapolitike ukomeye cyane urongoye ihuriro AFC M23. Abanyamerika rero babiteye utwatsi, ahubwo babwira Tshisekedi ko akwiye kubahiriza ibyo yasinyiye i Washington. Ibyo yasinyiye nta bindi, nuko yasinyiye gusenya FDLR ndetse akayirandura burundu. Yanasinyiye kandi ko imvugo z'urwango ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu burasirazuba bigomba guhagarara vuba na bwangu. Bino byose rero nta na kimwe ubutegetsi bwa Kongo bwakoze. Imvugo z'urwango zariyongereye. Mwaramwiboneye Generali wa FARDC wari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, Generali Sylvain Ekenge Bomusa Efomi, yavuze yuko kurongora umututsikazi ari ukwigengesera mu buryo bukomeye, ngo ni ibintu bisaba kwitonda. Yavuze yuko abatutsikazi ari abagambanyi ndetse ko bakora mu nyungu z'umwanzi. Aya magambo y'urwango ya Generali Sylvain Ekenge ntacyo ubutegetsi bwa Kongo bwayakoze ko, ndetse n'abandi banyapolitike benshi bakomeje kuyatangaza muri Kongo. Kugira ngo Kongo igabanye igitutu mpuzamahanga, yamuhagaritse ku mwanya wiwe wo kuvugira igisirikare, ariko Generali Ekenge arimo kwidegembya i Kinshasa ndetse akomeje guhembwa amafaranga ye menshi. Amakuru yizewe yemeza yuko ibyatangajwe na Generali Ekenge ariko n'ubutegetsi bwa Kongo bubyemera. Niko Tshisekedi abyemera. Tshisekedi nawe ngo yemera ko abatutsikazi ari abantu bo kwirindwa cyane, ndetse Tshisekedi asangiye ibitekerezo neza n'uyu mujenerali Sylvain Ekenge. Kugeza na n'ubu turiko turavugana, ubutegetsi bwa Kongo bwarinangiye, bwanze kubahiriza amasezerano ya Washington ngo busenye FDLR.
ako gusenya FDLR, ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gutanga intwaro nyinshi ndetse bukomeje gutoza FDLR no kuzishakira abafatanyabyaha kugira ngo bazahungabanye umutekano w'u Rwanda. Ibingibi rero ni agasomborotso gakomeye cyane ka Kongo, ndetse Tshisekedi akomeje kwikomanga ku gatuza akavuga yuko azashoza intambara ikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda ko rufasha abarwanyi ba M23 ndetse ko abakomando kabuhariwe b'igisirikare cy'u Rwanda aribo bacakiye umujyi wa Uvira. Ibingibi kandi Kongo yagiye inabitangaza kenshi. Kongo yavuze yuko abakomando b'u Rwanda aribo bacakiye umujyi wa Goma, ibice by'ingenzi byose mu burasirazuba bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda kabuhariwe babicakiye. Nyuma y'aho Tshisekedi asinya amasezerano ya Washington, none akaba yaranze kuyubahiriza. Nyuma kandi y'aho Tshisekedi atangaje ko atazongera kuganira n'abarwanyi ba M23, ndabamenyesha ko ibintu byamukomeranye. Perezida Tshisekedi abanyamerika bamuhaye gasopo. Abanyamerika bamubwiye yuko agomba kubahiriza ibyo mu masezerano yasinyiye i Washington. Abanyamerika kandi bamubwiye ko agomba kubahiriza vuba na bwangu iby'ibiganiro bya Doha ndetse intumwa za Kongo zigasubira mu biganiro. Abanyamerika kandi batanze gasopo kuri Tshisekedi ushaka gutegura ibindi biganiro. Abanyamerika bamubwiye ko ibiganiro bya Kinshasa bidakenewe, ndetse Abanyamerika bamubwiye yuko nakomeza kwirozonga agakomeza rwose kugumuka ibyiwe biza kuba bibi cyane. Abanyamerika bamuteguje, bamubwiye ko agomba gukora vuba na bwangu agasubira mu biganiro ndetse akagaragaza ubushake bwo gusenya FDLR. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko Abanyamerika barakaye nyuma y'aho Tshisekedi atangiye guhindura uruhande. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo burimo guhindura uruhande nyuma y'aho Kongo ibonye ko Abanyamerika batarimo gukora ibyo Tshisekedi ashaka. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gukorana n'Abashinwa ndetse n'Abarusiya. Muri iyi minsi amatsinda akomeye cyane y'Abarusiya ari muri Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kohereza intumwa i Pekin ndetse no mu Burusiya. Amakuru akemeza yuko Tshisekedi yaba arimo gutera umugongo Abanyamerika, ahubwo akaba arimo guhana ibiganza n'Abarusiya ndetse n'Abashinwa. Abihweza ibya politike baravuga yuko Tshisekedi arimo gukora amakosa akomeye. Nyuma y'amasezerano yagiranye n'Abanyamerika, Tshisekedi aragaragaza yuko atiteguye kuyubahiriza. Reka mbibutse ko Tshisekedi yasinyanye amasezerano n'Abanyamerika agamije gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Ariko aya masezerano agomba kubahirizwa ari uko amahoro n'umutekano byagarutse muri Kongo. Kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke nuko Tshisekedi asenya FDLR ndetse akajya mu biganiro n'abarwanyi ba M23. Ibingibi rero ntabwo Tshisekedi arimo kubikozwa. Ni ibintu Abanyamerika barimo kubona yuko ari agasuzuguro ndetse ko Tshisekedi arimo kwangiza amasezerano. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika nabo rwose baba bagiye guhangana na Tshisekedi ndetse bakamwereka isomo rikomeye. Hari abavuga yuko Tshisekedi arimo gukina n'umuriro. Abanyamerika ku nyungu zabo nta mikino na mikeya, nta gupyinata na gutoya bashobora kugira. Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi ari mu kaga. Nakomeza kwanga ibyo Abanyamerika bamusaba, Abanyamerika rwose bashobora no kumutembagaza ku butegetsi. Amakuru yizewe avuga ko Tshisekedi yarakariye Abanyamerika nyuma yo gutahura ko Abanyamerika ku rundi ruhande barimo gukorana n'abarwanyi ba M23. Ibi ni ibintu nabasobanuriye ku munsi w'ejo. Nababwiye ko Abanyamerika ari abantu bashaka kurya ku mpande zombi. Abanyamerika bakorana n'impande zose ndetse bakajya ku ruhande rufite imbaraga.
Abanyamerika rero barimo gukorana n'abarwanyi ba Generali Makenga, ndetse hari amakuru avuga yuko Amerika yaba yiteguye gufasha zino nyeshyamba maze zigacamo Kongo ibice bibiri. Abanyamerika biteguye gufasha M23 maze igatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Ibingibi rero byarakaje Tshisekedi, ndetse abona yuko Abanyamerika atari abo kwizerwa. Ibyo gushaka kujya ku Barusiya ndetse n'Abashinwa nabyo biramukora ko. Abanyamerika rwose bashobora kumwivugana kubera yuko amabuye y'agaciro ya Kongo bamaze kuyabarira, bamaze rwose kuyapangira kandi barayashaka mu buryo bwose. Ku neza cyangwa ku nabi, Abanyamerika barashaka amabuye y'agaciro muri Kongo. Tshisekedi niyanga gukorana nabo, bano Banyamerika biteguye gukorana na Generali Makenga n'abarwanyi biwe, kandi Abanyamerika biteguye gushyigikira umugambi wa balkanizasiyo. Ibi ni ibintu nabagejejeho ku munsi w'ejo. Ayandi makuru arimo kongeraho aremeza ko Abanyamerika baba barimo gutegura umugambi ukomeye cyane wo kuvana ku butegetsi Tshisekedi ngo arimo gufunga umutwe, ndetse Tshisekedi arimo kwigumura ku byemezo by'Abanyamerika. Amakuru rero akemeza yuko Masadi Bulosi, uyu nguyu ni umujyanama wa Perezida Trump ajejwe Afurika, yahamagaye i Kinshasa ababwira yuko bagomba kubahiriza amasezerano ya Washington. Bwana Masadi Bulosi uyu nguyu kandi ni nawe wavuganye n'abarwanyi ba Generali Makenga. Ibingibi rero bikagaragaza yuko Abanyamerika barimo kurya ku mpande zombi. Abanyamerika ni iturufu irya ku mpande zombi. Bano Banyamerika bafite inyungu zikomeye muri Kongo, ndetse barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko inyungu zabo bazigeraho. Mu gihe rero Tshisekedi arimo kuzibangamira, nta kabuza Abanyamerika baraza kumutembagaza ku butegetsi bwiwe.